Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada penting-penting. Pak Haji terus terang can, mun Haji Kuping ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha. Tadi maghrib Pak Haji. Terus dia nyolat keluar ya. Iya Pak Haji. Pasti ijur amput mah gede. Soalnya Haji Kuping mijil mana sugih. Oh gede pastinya. Tapi nyolatannya jam 12 peting Pak Haji. Soalnya jenazahnya karek datang. Atuh teuing lah. Kayak tangguan aing. Aing siap-siap heula ke orang bareng ada itu nya. Kayak. Beuh, giliran jelema sugih mah nu pena semangat nyolatanna. Tebel amat di amplop. Jelema teu gableng kalah hees. Hoi, hudang. Ayo Pak Haji. Bisa ketengah lu nyolatan. Ayo. Nyolatan naon polongo? Tunggu subuh ieu mah. Hah, subuh?